Menang. Menang guys. Tadi mau lihat begini. Mana enggak apa-apa. Enggak bikin tadi. Kan dia menang dah. Aduh. Aduh, kene ya. Mantap. Oh, gak ketingali Menarik weh. Oh, ikan apa ini? Ikan cantik itu mah. Jair ayam merenan. Nila Ikan cantik 5 meter. guys. Lauki hongkol aduh. Yang mahal. Lauk bener nggak tuh? Lauk bener ada bener. Ya kada, eta mah licong. Wai. Mulai sibuk. Baik. Ya. Ini lauk halus wae, batur. Lauk apa nih? Lauk geblek deh kira. Nya cek bahwa anaknya. Bacil bos, bacil. Tebel. Itu baru nyangkut. Wah, seger gitu. Mantap. Wah. Oh, ada kan geningan bos. Wey. Awas. Wey. Wah.
geus gitu. Itu ya kan. Itu. Hah? Ai, kemana? Ranyun, ranyun. Wah, wah. Wah, Hah? Ah. Wah, kadieu meureuh nyangutna. Wah. Anjir, jero euy ah. Ngalamun. Wah. Euy. Mantap, Bos. Kepada eta. Rada penurutkeun deui. Utuk. Wah. Aya. Tengah bantingan. iya itu. Terus itu. Madep. Nah, dipecatkeun ah. Lebar. Aduh. Wah, aduh nih. Oi. Seger. Walaupun kecil-kecil, Bos. Layak konsumsi segede gini. Tidak pakai popok. Coba kaki. Gogoda rakit. Kudu sabar. Woi, Kenapa nih? Gede tuh. Kemana ya, Wah. Gurih. Mantap, Bos. Mang Epul, teka beta Mang Epul. Bita.
Bacil. Campur lauknya. Kagok tapi hei gede tuh nyangot sama daki gerbagan ikan mah besar